Ibintu rero bisubiye irudubi ni ibintu noneho bikomeje gucanga abantu. Uyu munsi twiriwe tubabwira ko abasirikare ba Afrika y'Epfo bagiye kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagasubira mu bihugu byabo. Amakuru akomeje kutegera haremeza ko byibura abasirikare 190 bo mu ngabo za Afrika y'Epfo nibo bagiye gutaha, ariko bose nta numwe muzima urimo, ni ibimuga bakomerekeye ku rugamba. Ni muri abo kandi harimo byibura ngo 5 bo bagezaho gupfa, bararembye cyane. Ariko kandi ikibazo cyo kwibazwaho cyane muri abo ngabo harimo ngo 2 batwite. Byaciye igikuba muri Afrika y'Epfo, abadepite basaze, abaturage ndetse n'abayobozi barimo baribaza bati ese ingabo zacu ko zagiye kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagezeyo muzihindurira misiyo zijya gutwitirayo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo makuru tugiye kuba rero tugarukaho, turakomeza kugenda tubana tuba-updatinga ku bijyanye n'izi ngabo za SADC zigiye gutaha. Inkomere 190, 5 bakomeretse cyangwa se barembye byo gupfa, 2 batwite. Reba hasi handitse subscribe, tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. African Healing Hub yabazaniye promotion idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Wabase ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Kera kabaye rwose ivuye ku izima, yemera ko abasirikare bayo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubira mu bihugu byabo. Ingabo za Afrika y'Epfo zari zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanya n'ingabo za FARDC mu kurwana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bagiye gutaha banyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Afrika y'Epfo ndabanza nibutse ko yohereje ingabo zirenga 2900 ni mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu w'iterambere rya Afrika y'Amajyepfo SADC. Izi ngabo rero zajyanye n'iza Malawi n'iza Tanzania, ariko nanone zigiye gusigayo iz'u Burundi banagiye baziba basangayo nyine agiye kongera babasigayo bo bafatanyaga na FARDC, Wazalendo, abacancura abanyaburayi ndetse n'abajenosideri bo muri FDLR mu mbabarire cyane rwose. Abo rero bose mu 23 yabakubise inshuro, benshi cyane bahasize ubuzima, bararenga 20 nabo mu ngabo za Afrika y'Epfo, harimo 14 bonyine baguye mu rugamba rw'ejo bundi rwo gufata umujyi wa Goma. 14 muri urwo rugamba ubwarwo bahasize ubuzima. Goma yaje guhitirwa mu maboko y'abarwanyi ba M23, abasirikare barimo bagenzurwa na M23 kuva uyu mujyi wafatwa. Hanyuma rero ingabo za Afrika y'Epfo zahagaritse imirwano, ihurizo risigara ku kumenya uko zizava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko ikibuga cy'indege cya Goma cyari cyarangiritse ndetse abarwanyi ba M23 bagatangaza ko kitazigera gifungurwa. Inteko nshinga amategeko ya Afrika y'Epfo yamaze iminsi igera kuri 3 botse igitutu leta ya Perezida Cyril Ramaphosa ngacyure izi ngabo zijye mu gihugu cyabo, na cyane ko babonaga ko nta ntambara mu by'ukuri bajemo, baje guharanira inyungu za Perezida Ramaphosa ku giti cye. Bakavuga ko rero izo ngabo zabo intambara zirimo itabareba, bifuza ko zataha mu maguru mashya. Ntabwo rero byarangiriye aho ngaho. Umuyobozi wa AFC M23 wa Lawrence Kanyuka nawe yaraherutse kubwira itangazamakuru ko igihe kigeze ngo izo ngabo za Afrika y'Epfo ziri mu bigo bya MONUSCO zitahe, ndetse bagiye no kureba uko bakora uko bashoboye bakazitunganyiriza inzira zabakura mu mujyi wa Goma berekeza mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ari wo mupaka wa hafi kandi inzira y'ikirere yo ikaba itashoboka. Ati byavuzwe kenshi ko twiteguye rwose kubaha inzira bakagenda. Ikibuga cy'indege cya Goma ubu ntibyashoboka ko bagikoresha, hari ibisasu byinshi bitezemo, ni inzira y'indege itakunda, ariko nanone byakunda rwose ko banyura ku butaka bakanyura ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda.
na cyane ko rero ibisasu byuzuye muri icyo kibuga cy'indege nibo bagiye babiharasa. Twababwiye ko bashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo, twe nta kibazo tubifiteho. Twababwiye ko nubwo bari kuba mu birindiro bya MONUSCO ibyo ngibyo bidahagije, bagomba gukora uko bashoboye bakitahira iwabo. Amakuru akomeje kugera kuri Rwanda Updates yizewe aravuga ko abasirikare bazanyura ku mupaka w'u Rwanda kuri uyu wa kabiri tariki ya 25, ariko kandi nk'uko tugiye gukomeza tubibagezaho koko byari biteganyijwe ko uyu munsi bataha, ariko inkuru isa nk'iy'incamugongo yabagezeho ku wa 5 nijoro nibwo babwiwe ko gahunda ihindutse, bazagenda ku wa 2. Nabo basirikare ngako kanya baguye mu kantu, ndetse rero bakubitwa n'inkuba kuko bari bamaze kuzinga bavuga ko kuri iki cyumweru baza gutaha. Igitangazamakuru cya hariya muri Afurika y'Epfo News 24 kimaze kwandika ko 190 barakomeretse, 5 bararembye cyane, naho rero ng'abagore 2 baratwite. Ikibazo kibazo uti misiyo yo kujya kurwanya M23 yahindutse iyo gutwita gute? Nicyo kibazo gikomeje kugenda kibazwa n'abadepite bo muri Afurika y'Epfo batangiye kwandika bagaragaza ko ubutegetsi bwa Ramaphosa bukwiye gutanga ibisobanuro ku bijyanye n'iyo misiyo. Nibutsa ko izi ngabo zageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2023. Depite Kari Niyahusi ni mu ntangiriro za Gashyantare 2025 yavuze ko u Rwanda rwahaye Afurika y'Epfo inzira yo kunyuzamo imirambo, barabyanze bavuga ko ari agasuzuguro. Ati Perezida Kagame yahaye Afurika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afurika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. None abasirikare bacu bakomeje kuborera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitaro kuri ubu bidafite umuriro, amazi na generator yabakoreshaga yabuze essence. Abadepite ba Afurika y'Epfo bashinje Perezida Ramaphosa kohereza ingabo z'igihugu gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nyungu ze, umuryango we nabo hafi ye mu butegetsi, bijyana no kuba bahafite ibirombe by'amabuye y'agaciro. Bakavuga ko rero ari impuruza ku miryango y'abo basirikare, ndetse ko igihugu gikwiriye gufata ingamba nshya. Nabo badepite bari bariye Karungu basabye abayobozi ba gisirikare guhera kuri minisitiri ko bakegura, ndetse byaba na ngombwa Ramaphosa akaba yakeguzwa igitaraganya. Bikavuga ko yari ngo kuzakomeza kohereza bari abasirikare mu rwego rwo kugira ngo barinde ibirombe bye by'amabuye y'agaciro afite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bibazaga kandi ukuntu mu bihugu 15 bigize umuryango w'ubukungu wa SADC ibihugu 3 byonyine ari byo byatinyutse kohereza ingabo, none Afurika y'Epfo akaba ari igenda ku ruhembe n'abasirikare bagera ku 3,000 bose, ni mu gihe abandi bagiye bohereza abasirikare bake. None rero izi ngabo igihe kirageze ko zitaha, ariko kandi amakuru atugeraho nubwo zigiye gutaha ntabwo byifashe neza. 190 bararembye, ni inkomere, bafite ibikomere by'amasasu, ni mu gihe 5 bo bararembye byo gupfa, ariko kandi harimo 2 batwite ari byo byaciye igikuba muri Afurika y'Epfo. Ku mbuga nkoranyambaga barandika bati ese misiyo yo kujya kugarura amahoro ihurira he na misiyo yo kujya gutwitira ku rugamba k'abagabo babo babasize hano? Ni gute bazasobanura ibijyanye no kujya gutwitira ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni igikuba cyacitse, ariko kandi ubwo tunagarutse kuri izi update zihutirwaga n'izo ngabo zitagitashye nk'uko byari biteganyijwe uyu munsi, zizataha ku wa 2 ejo bundi 5/5. Ni amakuru tuzaba tukugerezaho ku gihe. Mukomeze mugire ibihe byiza, turakomeza tubane no mu yandi makuru atandukanye, kandi umunota ku wundi turakomeza tuba updating rwose, nimujye kure.